Ja sam Jasmina Ćušić, imam 32 godine, po struci sam profesor engleskog jezika i književnosti, a po zanimanju poljoprivrednica. Tokom pandemije smo u početku besplatno dijelili maske ovdje u radnji jer je u tom periodu bio jako velik deficit maski koji se mogao naći na tržištu. A s druge strane smo gledali da pomognemo našim kooperantima te smo im ponudili našu tehničku i financijsku podršku.